Biyag ti tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. Adan na pasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken kuana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan da kami ti rumbo? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige to surutak. Anya, magkag. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatuga nga marakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Pagyamanak, Jemay. Jemay, ibagam man mo't kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yun. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tama irawang mo di kasi nga style ni mama, ha? Kasi talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Yung kiti, nasingpot man. aklunak. Talaga ama ikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andi mo't lang timang tawid to iti da ito abalay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan mama. Ipakpakaw na ako na, jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwan. Agsapula kiti trabaho mama, tapno makatulong hak. Anya ko matrabaho ti serkam ngay, katulong. Dito'y kalangan palay, tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapul at tangdanan kang agdalos.
Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapol iti trabahok, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kin ni Andi kunakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni Mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini Mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka na ka. Gat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni Mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni Mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kaili ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama. Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na, santa namangan. No saan nagapukin ko na, awan balay ta. No saan nagapukin ko na, Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andi. Sige, no dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andi. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga rod, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to yapo ko, Kandi. Iso anataar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matla ti kinataar mo idi, Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan katoy apokok. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, addan anak yo kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni Mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok nang ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramidak, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa.
Bidot ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuwarak man. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka, when no saan. Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kagdanag, manangdanak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno addamat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagak mo't kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit ngam inaramid min ti amin na kabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrestinam. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubli ak iti trabahok. Tamakita kat awan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anya? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na manang. Mabait na ang ngarod ta mga ala. Pasensya kan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak, no di si kalang. Manumot ngamin nga agpaw iti di kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel mo't ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay mo tintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmano nga agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Jakpat dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo ko.
Adda lalakim. Ay, nabannog ka nagbiyahe. Kaya't kuntagi na. Awan oras ko makirinikyer ka. Tawan kinapudno dagita ngay bagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardeng ka ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andi. Oh, Di mo ninamnama ti isasangpot ko. agwa di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumra ka kon. Agwa. Amok! Adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mangriribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di may pulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti araramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Taddan trabaho. Adda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsen siyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace. Kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Iso nga agtrabaho ka latay Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aginggat ingganan. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Jack mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing pitya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga samutan yan day? Ay, Jack amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo mo ko. Awan tatang. Jack mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andy. Tukasta, adapay laka dinamnaman ande, no bilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawat iti kwarta kanyak.
Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kahit si kang harot da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga ramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sa pulen day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di babae? Manangalilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat ti mang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, adajayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga ka na kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumanga roda. Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat ta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan andi. Awan mana. Awan napintas apag palak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mat na panunot mo dayta. Awanin mang biyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngem, manang. Pabuludan lakman pa iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo aya. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tudan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakadwam. Uwan nga ron, marang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na. Tanader-der, itis ako. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yun, nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan ako na makatrabaho. Tainutil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa lady. Anda ko manurnong ko. No kano pa makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang.
Bayag. Ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay a babae. Oh, apay nga agungot ka mata na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapo king ni Claire. Ah, Noon niya lang aming tinapan na pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti dahi a babae. Sapay la ko mata iso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siya ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asana nasayaan. Iso adyak patyan ana ikat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayem ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Bareng agkasapulan dapay, ijay pagpapaayan na restaurant. Ay, katwa na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon, bareng madanon ko ni Lisa ijay balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anat ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw day a babae. Saan lang may satel daw? Ay, una yun. Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iji restaurant a pagpapaayam. Ay, wan. Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumet nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin-anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka Masapakan to. Wan mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisirakan ko na. When John? Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat ka da kayo. Ay na, naragsakak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo, bakit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan paregot. awan matkit di. Ngam ni Lisa Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga road, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto
Ngam datala ang timakam mo. Amok namin ti ugali ni Lisa no may papan iti kwarta. Naalis to day chay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir. Iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwa na. No kasta nga rod, ibagakan ni mo na. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahil ka ni June. Anya, Iso ano maminsan masyo short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dayta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akasta matenter aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akasta ti bagbagam. Kat pudno mat. At idog ti ima day chay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kuko iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ukalim. Ha? Anyat kaya tiyo sawan, madam? No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, tsak mo, mare. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho akadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada asaan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga nun ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tada ka no na kaibagakan kuha na asan nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no asino tinakaibaga iti dayta. Gapota na sa unang mutla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, siyak ti mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met gapota na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apod no.
Gapo tamadlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya ta si Mangpet kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan kay ti trabaho. Ngamita, dadaulan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si katinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panaknakam no pudno timbagam. Ah, ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa manaknak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasaya at gapulaang iti apal mo kan kuana. Anya, klas iti panagpampanunot ita. Aklunak nga damat bidot ko, gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kuana. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakmat, kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Kan talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. No apay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apod no. Ala, at iti sweldom Karen, ala emon. Agyaman, sir. Pasensya kan ngam nagsaritaan mi kani Mamyo amaudin nga aldaw mo ita daytoy dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko, ma. Didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir. Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka ditoy. Mala, sabay ko ma, tama ka amiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? Wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam atao. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang itinaramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay ko matagnakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti ibagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayahat? Nalambit nga aging ita. Ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rod. Inaramid mo mo't deta. Titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa. Dandan di ka na ilasin ah. Apay ngay akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Kan, papanam, apay nga daymot mabang kito. Kwa, mapanak ijay ayan datata istong. Inak makisak ka. Ha?
makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pud na dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mga awat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko maa. Takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo itinaaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo, tinapalabas. Tinapatag, nakamiriskan. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nak dagiti babarkada. Kat papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan na nang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alayam na ito'y ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alayam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso nga inawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rod ano kasta. Wan, Kat apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ah, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wen Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din.
Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di nakadi kayat, Marlene. Pagduha-duhan nakadi pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat nag. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyaman ak, Marlene. Datang araw na. Un kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, kaloy. Wen, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan yung nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harat tamanin to nadandama? Kwa, amangan no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho mo no siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalakmuan niya kanubyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan, Marlene. Birthday nga minti barkadak. Makiatin darta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus.
Apay nga ngayon tulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia panagkuyog mi kini Kaloy. Ngam, amo ka din ni Kaloy amasikog ka. Jak pa imbag pag-aabi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga Kaloy. Katsi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Apingay akas na ti sungbat mo. Katsi ka laang matinobyo akasin sinarak ko. Alalala. Wanin. Kat anya nga ro ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umaya ken tunbig ati di balayo. Urayan dak ijay. Rabiin, ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang, gamurayan tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay, kasla na bartek may. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta bayin-bayin kanyak Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya, no kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami kuma. No kasta, anya nga iti plano nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw, nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masuro. Alang nga raw, ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw, iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawain. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga ron ti plano ya pa nagkasar. Iso nga ro mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga ron dayta tas ikamot ti nagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga agkasarawan maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkal mo tasikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen tamanumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene, kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang tatang. Saan ko ang makontak? Sapay agsaksakit ang tityan ko. Ag anak agsamatan.
Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasarunog di pa ang sakit na. Alaala ka raw. Mapanta ka raw din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang mag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam ngamada ka mulatan dito balay kalaw. Masadutak na nang. Gan ka ba ulan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale. At damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom kar aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagaw-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun, min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Ah. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito! Ah! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangira nga asawa. Ha! Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagiti aginaktatang. Irwalayo. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilawlawat ng Kaloy.
Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka ditoy, kadi kan ag subsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko, nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo nga sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatla dangran. Amangan ket dinupati ti anak ko ket dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan ka na ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan na mailawan. Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Si Kaano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakila balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka una iti anak ko, kan iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay ko ma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adapan nubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo, ah. Mayalat tamay kading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak ko mapalubusan.
Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti dua akabsat na. O saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kuma ti katulungam ita. Ay, jakon namnamaan nga agsublipay ti asawak manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na manong. Isupa yun ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaano inalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, Nanang. Ibagayot agpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga min ti agtipid, tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't yo makaadal kami, Nanang, itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agadot ibagbagayot unggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta ayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipawpaw it ni manang da. No di da igadal. Day tangarot kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kadayta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong dayta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlupasan nyo kumapay ati panagadal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na ka nun iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo.
Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang nga aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ng pampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pabasulan ti bagim. Saan mo mata nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumor kami itinobyok, Nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamo amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay no maamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tin alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ah? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna anya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumati ugali ti anak ko. No anya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pay lang, yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Manuatawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag naidanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain, kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka diti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, Nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, Nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, Nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya, apay ka no, Nanang. Kurang ka di ti maipawpawit ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ta ti parikot? Anya ngay nga rod, Nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter.
Nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat daan ngagpadpada. Anya, pasensya ka na nako. Dak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida nanang. Di da kayatan ako. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan. Kunakla no mapaglepas ko dagiti kakamsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. Dua tawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba't ang damaylan kan Peter? Dak ba't ang ida makitkita? Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabagas. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainun unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman ak Manang. Pasensya kan si katiin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulog manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta, nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit at insend na kanyak. Idawatan nak mga rod. Si kana, mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga rod. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan, iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanun. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama ngamin ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa kamatan. Saan manang? Nagikatak kami nito trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No manong ti kabagilam nga ipawit. Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun eh. Wan mare. Numalpas dayjay di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, Mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na di abalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, Mare. Nadiskarte ti anak mo.
Saan mat nga amin, mare? Tadasad sadot jay dua nga anak ko. Ay, Wan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sama nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message da lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngem limlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo ti unada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mo laeng ti mga aramid itigas at tayo mare. Wen, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wen, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kankwana? Basit sa mo lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso dya, broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaat na makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan lang ang anam na minsan? Kasapulan da kanong amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idadadadaulan ken ka? Ngem kayat ko la amasursuro damet ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kanimanang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Di nakpayan ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kinimanang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan maibayad may iti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaad. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti insen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang,
Agyaman nak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamo, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agbanog, ta saan mat aras dayta. Wen, anak ko. Anya tararamidan nyo dito'y mana? Nagsina kamin itinobyo ka, ading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang Nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudak kumakankwana no mabaling nga agnad kami iti balay na. Ha, tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha, Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumitkat asog-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa. Basol yun o apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni Tikas di pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumot ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ng tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay niya ipasayo ka, Nanang. At daw gali ni Nanang adi mo ammo, idi nag-abroad ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni Nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yu ita, saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti koleyo. Ngam anya tinaramid yu, itata kinuntra ni Nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanyak. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Amom kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, Maylin? Ti kayak ni Nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anam namaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag dayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni Nanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yu asaka. Basta ni Nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba alam ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta No tinong palta siguro ti karita ni Manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da ken Nanang.
Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamatdak kalabalay ta akas ka ni Manang. Nanyangay nga ron. Kit kastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta ah. Tapno awan ti makuna ti tattao ka data. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga rin tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kwa na, saan ket amang gundaway ka. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manin tay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titi si Mang Petak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo't ngamin ni tatang. Iso ka na arumwar. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak payla ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Wen, mabalin. Balay ko da ito eh. Isurumbang lang agtungpal da iti kayat ko. La, panawang ka pa yung harod dito silid ko ha. Di ka rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa ludsod ni Nita. Mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kin ni Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala iji istor ni Nanayo Arosa. Anya kayo matin tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ah. Ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Huwag gayam. No adag sa ludsod ka na kayo. No asino ti balasang inyawid ko dito'y balay. Ibagayo kasinsinyo. What? Pagbalinan yun sa matin a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa o. Agteksakto. Numabalin yon tagawid. Saan kami akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay. Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sungbat day ta sa ludsud mo. No kasta. Nubya naman inday jay. Di mo't mauma ni tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mo't ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kini tatang? Siguradom laang tatalaga ang makaraman ka kanyak no kasjay mo't yaramidong. Un ka din. Nay, ada kayo man nga agkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yon. Anya kumapay nga yun, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na.
Di namat kayat ti dumungag nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na, Masaya nga nakmat iti kwartang igas-gastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagunget mo't no bagbagaan mi, nana. manmano nga ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada akong Tonyo, my loves. Maganan nagkagwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige, sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakam ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayunang mata. Anayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layunak na itang my loves. Basta di ka maumumakanyak away. Amangan mo makasara ka to iti ubing amsak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak. Nalabos ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta. Sigurado nga agunget manenday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito istor na. Anyang hay. Agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita. Joey. Wen Nana Rosa. Rabi imot nga minan. Nalanga raw, tagsara akmatan dito istor ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manen tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo ngamin, naibos manen ti bagas. Syakto manen ti gumatang. Para lang dayta, agrekreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamat ko masobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu, tatang. Guston! Dadakkel kayon! Rebeng na! Da kayon timanggad iti para iti lamutan nyo! Tawag ni tatang manang. Kaslam makaungit. Kinugtaran na pa iti plangganay jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbaga maya manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni tatangan manang. Imutan data. Ngumno babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahil tati sana mapanunot ni tatang mana. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga. Makaam iti biyag na. Mari Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare. Sa anak una yan arumrumwar. Tasyak di mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. When man maray tanay naibusan tay lako kay J-Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak a maibus tilakom tapno saan a maistak. When ay, when gayam. Imay dagijay kakaanak kam ijay balay di napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na,
Apay kumangay kat adamot ti balay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngem natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarong karak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanon damare. Bakitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita a babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya, ni Mat Joe, ang klase naman ang. Nasaya at mat tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Ne, apay, ada ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di ka lamabain kadagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinukat pay latiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan mo? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Addaman wan no awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Panagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang, ay wanan dakto. Adudang to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agpatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na amot itungeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ka baribar dagiti sungbat na. Relax ka laeng mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinagaak. Ngam dinak met ipangag.